Guy Matadi. Eu sou evangelista Guy Matadi. Responsable de l'église La Main de l'Éternel à Paris. Responsável da igreja Mão do Eterno em Paris. Je suis l'un des fils de l'apôtre Pierre Langa, que vous connaissez certainement. Sou filho de apóstolo Pierre Langa, que vocês Je conhecem. suis consacré par lui Fui consagrado por et ele nous sommes tout le temps en contact. e estamos sempre em contato. Je salue l'église, je vous salue tous. Eu saúdo a igreja, saúdo a todos. Depuis Gacha, nous sommes en train de parler sur ce thème. Desde o dia 24, em Paris, onde eu estava, La riche du succès dans le ministère. a chave do sucesso no ministério. Avant cela, j'aimerais parler un peu de ce qui s'est passé durant ce voyage. Antes disso, eu quero falar de tudo quanto aconteceu durante essa viagem. Il y a une chose que j'ai compris avec Dieu. Há uma coisa que eu compreendi com Deus. Il m'a placé dans la race de ceux-là qui n'ont pas le chaud, qui n'ont pas la chaude à la facilité. Ele me colocou na classe de pessoas que não conseguem as coisas com Il y a facilidade. certaines personnes qui peuvent prier 1 heure et ils reçoivent la chaude. Existem pessoas que podem orar 1 hora e receber algo. Je fais partie de ceux-là qui doivent prier pour que l'Éternel puisse libérer. Eu faço parte daqueles que devem orar bastante para que o Senhor se manifeste. Ce n'était pas facile, Não foi fácil, mais le plus important c'est la fin. mas o importante é o fim. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son A commencement. Bíblia diz melhor é o fim de algo do que o seu Et começo. laissez-moi vous dire, la Bible ne dit pas que Dieu rend toutes choses faciles. Non. Deus deixa dizer que a Bíblia não diz que Deus torna todas as coisas Mais fáceis. il rend chaque chose possible. Ele torna todas as coisas possíveis. différence entre la facilité et la difficulté. A Bíblia faz a diferença entre a facilidade e a dificuldade. Souvent, nous, les enfants de Dieu, nous pensons que les choses doivent être faciles parce que nous avons Dieu. Nós pensamos como filho de Deus, as coisas têm que ser fáceis porque Il nós n'a pas dizemos. promis la facilité. Não conhecemos a Même facilidade. si ça tarde, il dit attends là. Parce que ça s'accomplira certainement. Porque isso vai se cumprir sempre. Même si ça tarde. Mesmo que esperar, Même si à une personne, même si la chose tarde, attends. mesmo que a coisa está a tardar, Même si ça bloque, attends. mesmo que se bloqueia no tempo, Même si c'est difficile, attends. mesmo se é difícil no tempo, La chose pourra que être difficile, mais jamais impossible. a coisa pode ser difícil, não impossível. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Porque nada é impossível Et a la Deus. Bible dit que tout est possible à celui qui A croit. Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. La foi est l'avion qui nous emmène dans la dimension de la A possibilité. fé é que nos leva na dimensão da possibilidade. Celui qui a la foi expérimentera les choses de la même manière que Dieu. Aquele que tem a fé experimentará as coisas da mesma maneira que Deus. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Não é fácil, mas é Je dis, possível. ce n'est pas facile, mais c'est possible. Eu disse, não é fácil, mas é possível. Ça tarde, mais ça arrivera. O tempo seu chegará. Tu es en train de frapper la porte, mais c'est comme si la porte ne s'ouvre pas, mais la porte s'ouvrira tôt ou tard. Tu estás a bater a porta como se ela não está a se abrir, mas a porta se abrirá para ti. C'est très important. É muito importante. Nous sommes dans une conférence. Nós estamos numa conferência. Là, on va essayer d'expliquer certaines choses. Un ministre est un homme ou une femme O ministro é um homem ou uma mulher qui est au service d'une ou de plusieurs personnes. que está a serviço de uma ou de várias pessoas. Et par cette convention-là, E nessa função, nous voulons savoir comment avoir du succès dans le ministère. devemos saber como ter sucesso no ministério. C'est vrai, c'est Dieu qui donne le ministère. Esse Deus que dá o ministério, Les hommes peuvent te consacrer. os homens podem te Mais si consagrar, l'Éternel ne t'a pas appelé au préalable, mas se o Senhor não te chamou antes, cela ne sert à rien. não te servirá de nada. Avant que les hommes puissent te consacrer, établir, Dieu doit d'abord t'établir. Antes dos homens te consagrarem, Deus tem que te Il estabelecer. dira à Jérémie, lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère, Ele disse a Jeremias, quando estavas no ventre da tua mãe, je te connaissais et je t'avais établi prophète. eu te conheci e te estabeleci profeta. Ça veut dire que celui qui établit, ce n'est pas les hommes. Les hommes confirment le ministère, mais celui qui établit, c'est Dieu. Quem estabelece
ministério, mas quem estabelece é Deus. Et le succès en réalité, O sucesso na realidade c'est la manière dont une chose se passe, ce qui arrive de bon dans le ministère. é a maneira como as coisas acontecem no ministério. C'est le résultat que nous avons lorsque nous servons Dieu. É o resultado que vamos tendo enquanto servimos a Deus. Josué 1:8, Josué 1:8. la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta A bouche. Bíblia vai dizer que esse livro da lei não se afaste da tua boca. Médite les jours et nuits Medita nele dia e noite. et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Age fielmente naquilo que lá está escrito. C'est alors que tu réussis. E dali terás êxito. C'est alors que tu auras du succès. Dali tu terás sucesso. J'ai compris que le succès est attaché à la Eu réussite. entendi que o sucesso está ligado ao On resultado. ne peut pas dissocier le résultat et le succès en même temps. Não podemos associar resultado e sucesso ao mesmo tempo. La réussite marche avec le succès. O êxito não tem nada a ver com sucesso. Si tu réussis dans ton ministère, le succès viendra. Se você tem êxito no teu ministério, o sucesso virá. Ne cours pas derrière le succès, mais cherche plutôt à réussir dans le ministère. Não procura antes o sucesso, procura ter êxito no ministério. Mais le souci de plusieurs, c'est d'avoir le succès dans le ministère. Agora, o desejo de muitos é primeiro ter sucesso no ministério. Oublions que nous devons d'abord réussir la tâche dont l'Éternel Dieu nous a donnée. Primeiro devemos ter êxito na responsabilidade que o eterno Deus nos Car confiou. le ministère, c'est une grande responsabilité. Porque o ministério é uma grande responsabilidade. Et c'est quoi la cruche? Não é um vaso. La cruche, c'est un vase creux à l'intérieur. O vaso é algo aberto e profundo no seu interior. Où on pouvait remplir de l'eau, l'huile ou du vin. Que podemos encher, colocar óleo, vinho ou água. Marc 14, le verset 13. Marcos 14, verso 13. On peut noter, faute du temps, je vais donner des passages, nous allons noter. Vamos anotar ao longo do tempo, vou dar passagens bíblicas e vamos. Jésus envoie ses disciples. Jesus enviou os seus discípulos. Il dit, vous trouverez un homme dans la ville portant sur sa tête une cruche d'eau. Ele disse: encontrarão homem carregando sobre a sua cabeça vaso d'água. Et il va dire, suivez-le. Ele disse: sigam. Ce qui identifiait cette personne, c'était la chose qu'il avait sur la tête. Quer dizer, o que fazia as pessoas seguirem ele é o que estava na cabeça dele. Parce que homme de Dieu, ce qui va t'identifier, c'est la chose que tu as. Pastor, homem de Deus, o que te identifica é o que você tem. Il y avait plusieurs personnes dans la ville. Havia muita gente na Mais cidade, la différence était dans la chose que l'homme portait sur la tête. mas a diferença estava na coisa que o homem levava sobre a Ce cabeça. qui fera la différence, c'est la chose que tu as. O que fará a diferença é a coisa que tu tens. Dieu pose la question à Moïse en disant, qu'as-tu entre tes mains? Deus perguntou a Moisés: o que tens nas tuas mãos? Moïse avait le bâton. Moisés tinha vara, Mais Moïse avait un problème de langage. Il n'arrivait pas à bien parler. mas Moisés tinha problema, ele era gago. Mais Dieu met à ses côtés Aaron qui était son frère, qui savait parler. Deus colocou ao lado dele Arão, seu irmão, que muito bem sabia falar. Mais le miracle qui accompagnait Moïse ne venait pas de la parole qui sortait de Aaron, mais venait de la chose qu'avait Moïse. Mas o milagre que acompanhava Moisés não vinha da palavra dele, mas vinha da vara que ele Tu tinha. peux être enfant à l'église et tu sais bien parler. Você pode ser filho da igreja e sabe Mais ce qui falar. va attirer les gens, ce n'est pas parce que tu prêches bien, tu penses que tu dépasses ton pasteur. Non, mais la chose que Dieu a déposée dans ta vie, c'est ça qui fait en sorte que les gens soient attirés. O que vai fazer com que as pessoas cheguem até a ti não é porque você prega bem, é por causa de algo que Deus colocou na tua vida. Aaron pouvait parler, Arão podia falar, mais il n'y avait pas de miracle. mas ele não tinha milagre. Moïse avait il y avait le miracle qui s'opérait. Moisés, gago, os milagres aconteciam. Un père a le secret d'une église. Pai tem o segredo de uma igreja. Peut-être qu'il ne sait pas bien s'exprimer, bien parler, mais il a le secret. Talvez ele não sabe bem se exprimir, mas ele tem Et segredo. c'est par lui que Dieu passe pour pouvoir opérer et travailler. É através
através dele que Deus passa para agir. Et j'ai compris que Dieu a toujours travaillé avec des gens qui avaient des choses. Eu entendi que Deus sempre trabalhou com pessoas que Si tu tinham n'as algo. rien, Dieu ne travaillera pas avec toi. Se não tens nada, Deus não vai trabalhar com Et você. c'est pour dire que Dieu ne marche qu'avec ceux qui marchent. Por isso, para te dizer que Deus não anda com aqueles que estão Si tu lá. es assis, Dieu ne marchera pas avec toi. Se você está sentado, Deus não andará contigo. Dieu ne bouge qu'avec ceux qui bougent. Deus só se mexe com aqueles que se mexem. Lorsque tu te lèveras, c'est alors que Dieu va se lever. Quando você se levanta, dali que Deus se Si tu levantará. fais le premier pas, Dieu fera les 99e pas qui restent. Je disais que Dieu marche qu'avec ceux-là qui ont la chose. Para dizer que Deus anda com aqueles que têm coisas. Dieu, Christ était avec les disciples un jour dans un désert, il y avait la foule. Cristo estava com os discípulos num deserto e havia multidão. Les disciples vont dire, Seigneur, envoie la foule pour qu'ils aillent eux-mêmes chercher. Os discípulos disseram, mestre, manda embora a multidão para que vão Christ buscar. dira, donnez-leur vous-même à manger. Cristo lhes disse, deem vocês eles de comer. Et ils vont dire, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Eles disseram, só temos apenas 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. Les 5 pains et les 2 poissons étaient insuffisants pour les disciples. Os 5 pães e 2 peixes eram insuficientes para os discípulos. Mais pour Dieu, les 5 pains et les 2 poissons étaient suffisants pour nourrir 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Mas para Deus era suficiente para alimentar 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Ce que tu as, tu penses que c'est rien. O que tens, tu pensas que não é nada. Mais c'est à partir de ça que l'Éternel est. Mas é através daquilo que o Senhor vai agir. Ne néglige pas la chose que tu as. Não negligencie o que você tem. Travaille la chose que tu as, c'est par la chose que tu as, Dieu te lèvera. Trabalhe o que você tem. É naquilo que você tem que Deus te Le ajudará. succès dans le ministère ne viendra nulle part que de la chose que Dieu a déposée en toi. O sucesso no ministério virá naquilo que Deus colocou em ti. Lorsque je commençais à prier, je courais derrière les hommes de Dieu. Prier pour moi lorsque je sentais que la personne avait l'onction, la personne prêchait bien. J'imaginais prier pour moi. Quando eu olhava alguém pregando bem, alguém tinha unção, eu me ajoelhava e pedia para que orassem por mim. Mais on peut t'imposer les mains, les pieds, on dort sur toi. Mais si tu ne travailles pas la chose que tu as, rien ne marchera. Ou meu irmão, pode te pousar as mãos, os pés e dedo em cima de você. Mas se você não trabalhar o que você tem, nada vai acontecer. Beaucoup aiment bien qu'on puisse prier pour eux. Muitos amam que orem por eles. Tu oublies que celles-là que tu as vu opérer des miracles et bien prêcher ont eu à payer le prix dans leur ministère. Rapidement, je vais entrer dans mon message. Daqui a pouco vou entrar na mensagem. Le sous-thème qui m'a été donné, O subtema que me foi dado c'est il y a chez nous de la paille et du fourrage. Il y a chez nous de la paille et du fourrage. En Genèse chapitre 24, estou em Gênesis capítulo 24, le verset 25 versículo 25 et le verset 32. e o versículo 32. Et dit la Bible. De la paille et du fourrage. Ici, la Bible commence en disant qu'il y a chez nous. A Rebeca disse em nossa casa. Et laissez-moi vous dire savoir ou avoir la connaissance ou savoir identifier ce que tu as est la clé pour l'excellence. Le succès, c'est savoir identifier ce que Dieu a déposé là-dedans. Não deseja o sucesso sem compreender o que Deus colocou em você. Il te sera difficile d'aller très loin avec Dieu si tu ne sais pas ce que Dieu a déposé particulièrement en toi. Será difícil ir distante com Deus se não compreenderes o que Ele colocou em você. Savoir identifier la grâce, le don, cela te fera gagner le temps et l'énergie. O fazer identificar o dom te dará capacidade de ganhar tempo e energia. Je vais essayer cela tout à l'heure. Koyeba ko différencier la grâce, ngolu, dans l'ikabo tamba pesio, et vous faire gagner le temps, l'énergie. Saber identificar a graça que Deus te deu, te levará a unir energia e força. Beaucoup de personnes souffrent, travaillent plus parce qu'ils n'ont pas su identifier au préalable la grâce, la chose que Dieu a déposée dans leur vie. Sabe, muita gente sofre na vida porque não foi capaz de identificar o que Deus colocou na sua vida. Ce que tu as est la clé du succès. O que você tem é a chave do sucesso. Rebecca savait exactement ce
sabia o que tinha na casa deles. Elle dit, il y a chez nous de la paille et du fourrage. Ele disse: em nossa casa temos palha e forragem. C'est que tu as constitué la matière première de ce que tu auras demain. O que tu tens constitui a matéria primária daquilo que terás depois. Tu n'as pas compris, je dis ceci. Ce que tu as, c'est la matière première que Dieu t'a donnée pour pouvoir avoir des choses que tu désires demain. Olha, o que você tem é a matéria primária que vai fazer você ter o que você não tem aí. Tu veux le succès. Você quer o sucesso. Le succès, c'est dans la matière première que Dieu t'a O donnée. sucesso está na matéria primária que você tem. Et savoir identifier cela, c'est déjà un pas vers le succès. Saber identificar isso é um passo marcado para o sucesso. Mais souvent, lorsqu'on n'a pas, on apprend chez le voisin. Quando nós não sabemos, podemos aprender no vizinho. Outros emprestaram, têm estado emprestado que não é deles. Chacun de nous a sa grâce. Cada um tem a sua graça. L'un a le pouvoir de pouvoir chasser plus de démons. Há uns que têm o poder de expulsar muitos L'autre demônios, peut-être que prêche a la facilité de pouvoir expliquer la Bible. mas alguns têm facilidade de explicar a Bíblia. Mais ce n'est pas parce que l'autre qui chasse les démons, il y a la foule chez lui, que je vais laisser la grâce que Dieu m'a donnée et copier ce que l'autre a. Não é porque aquele que prega, que expulsa demônio tem multidão, vou abandonar a minha graça que eu tenho para também começar a expulsar demônio. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, Solini Batote Abademo. Alguém me disse: homem de Deus, se você quer que a igreja enche, prega contra os demônios. Oui, c'est peut-être qu'il y aura la foule. Ele disse: você vai ter multidão, Mais le succès pour Dieu, ce n'est pas cette foule que tu vois. mas a multidão, o sucesso não é a multidão que você C'est tem. pouvoir accomplir la mission dont l'Éternel et Dieu t'a donnée. É cumprir a missão que o eterno Deus te deu. Le succès dont Dieu parle commence d'abord au ciel. Comment on a fait dans la côte déjà dans l'Icolo? O teu nome tem que ser dito no céu antes de começar a ser falado na terra. Sabe, no meio do céu, nas ruas do céu, tem que ter conversa acerca do teu trabalho. Mais le succès ne viendra pas dans la chose que vos yeux parlent de nous. Non. O sucesso não virá de coisas que você recebeu da outra pessoa, não. L'église que je dirige a fait 7 ans. A igreja que eu dirijo fez 5 anos. Mais je fais 7 ans où pour dépasser 20 personnes c'était impossible. Fiz 5 anos para passar 20 pessoas era difícil. Des fois je disais, mais Seigneur, dans ce monde de la bienté, est-ce que vous gagnez les pauvres? Est-ce que comment c'est qu'à Baboli, ça m'a Tem momento que me perguntava, nunca orar bem, você começava a pedir perdão de pecado, talvez você cometeu, não sabe. Pourquoi? Parce qu'on limite l'église qui est délivrée. Porque você quer que a igreja avance. Donc j'ai compris avec Dieu. Enquanto que entendi com Deus, Dieu voulait avec ce petit nombre que je puisse m'habituer dans la chose qu'il m'avait donnée. Deus queria que com essa quantidade de pessoas eu me habituasse com a graça que Ele me deu. Que je puisse devenir expert dans la chose qu'il m'a donnée. Eu me tornei experiente naquilo que Ele me deu. La Bible dit si tu es fidèle dans les petites choses, A Bíblia diz: se você é fiel nas coisas je pequenas, te donnerai de grandes choses. Ele te dará coisas maiores. Même si de l'autre côté il y a la foule, Aí do outro lado tem multidão. mais demeure dans la chose que Dieu t'a Mas donnée. permaneça naquilo que Deus te deu. Demeure dans la vision que Dieu t'a donnée. Permaneça na visão que Deus te Le deu. succès ce n'est pas la foule, O sucesso não é a multidão. mais c'est accomplir la volonté de Dieu telle que l'Éternel et Dieu te l'a demandé. É cumprir a vontade de Deus assim como eterno Deus lhe deu. Et c'est ça que l'Éternel et Dieu fait de nous. É isso que eterno Deus quer de nós. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. A Bíblia diz: o homem nada pode receber senão aquilo que lhe foi dado do céu. Et on ne donne que ce qu'on a. E nós só damos aos outros o que temos. On ne donne pas des choses qu'on a apprêtées chez les voisins. Talvez não podemos dar as coisas que nós recebemos do vizinho. On peut sentir que l'on peut aussi pas voisin pour la efficacité. Não dê o que você recebeu do vizinho, porque não terá eficacidade. L'efficacité demeure dans ce que tu as et non dans ce que tu as copié. A eficacidade está naquilo que
você tem, não naquilo que você copiou. Parce que celui que tu as copié dans la grâce de la délivrance, c'est la chose que tu as déposée en lui. Aquele que você copiou tem a graça da libertação, é a coisa que Deus colocou nele. Et souvent, ces gens-là, tu peux faire 2 heures, 3 heures de temps, tu chasses les démons, ils partent pas. Tem pessoas assim podem fazer 3, 4 anos de tempo a expulsar Puis dele. lorsqu'il va venir, il va dire, oh Seigneur, non. A outro que sonha, ele está fazendo o quê? Sai. En réalité, c'est la chose que tu as déposée en lui. Em realidade é a coisa que Deus colocou nele. Même les démons reconnaissent que lui, il a la chose de Dieu. Mesmo os demônios sabem que ele tem algo de nele. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais toi, qui es-tu? Nós conhecemos Paulo e Jesus. Quem é você? Parce que tu es venu avec une identité qui n'est pas le tien. Talvez você é uma identidade que não é conhecida. Dieu veut que nous puissions travailler selon la dimension de la grâce qu'il nous a donnée. Desde que nós trabalhemos segundo a graça, a dimensão que nos foi dada. La Bible dit un jour, un semeur sortit pour aller semer. A Bíblia diz que o semeador saiu para semear. Et quand je lis la Bible dit que c'est Dieu qui fournit la semence au semeur. A Bíblia diz que Deus ele dá semente ao semeador. Dans ce que le semeur est sorti semer venait de Dieu. Quer dizer que aquilo que o semeador saiu para semear veio de Deus. Un semeur ne peut pas sortir. Mais si je pense, enfin la Bible dit un semeur sorti pour aller semer. Je dis mais c'est quoi le travail d'un semeur? A Bíblia está dizendo semeador saiu para semear. Mas qual é o trabalho de semeador? En réalité, pour Dieu, lorsqu'un semeur sort, il doit nécessairement semer quelque chose. Amen. E na verdade, para Deus, quando o semeador sai, é preciso que ele semeie alguma coisa. Parce que la semence vient de Dieu. Porque a semente vem de Deus. Et étant ministre de Dieu, tu as la semence qui vient de Dieu. Como o ministro de Deus tem essa semente que vem de Deus. Te meteram a semear milho, não plantas de buba, por favor. Tinha alguém que vivia numa certa aldeia, estava plantando coisas que não cresciam. Seigneur, qu'est-ce que je fais au monde? Qu'est-ce que je te fais? Ele disse, Senhor, o que é que eu fiz no mundo? O que é que eu fiz na terra? Or, en réalité, la terre où se trouvait l'homme, il y avait du pétrole. Or, la semence ne peut pas pousser là où il y a le pétrole. Enquanto que a terra, o local onde ele estava, havia petróleo. E a semente não poderia desenvolver onde tem La petróleo. manque de connaissances a poussé cet homme à devenir agriculteur alors qu'il était un pétrolier. A falta de conhecimento tornou esse homem agricultor enquanto era petrolífero. Nous, nos pauvres, des semaines de votre hypothèque. Ajudou a crescer, 2 semanas veio. Mais Macron a dit qu'on est mort. Mas Macron nunca vai te conhecer. Mais pour Macron pétrolier, Mas se tu é da só vão te procurar. c'est ça le mal avec nous, enfants de Dieu aujourd'hui. Esse é o problema de nosso filho de Nous Deus. pensons que Dieu nous a produit. Non, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. A Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de Tu conhecimento. n'as pas la connaissance de ce que Dieu t'a donné, c'est pourquoi tu souffres. Tu não tens conhecimento daquilo que Deus te deu, por isso você está sofrendo. Des fois, la tante là est innocente. Talvez a irmã do pai é inocente. Des fois, l'oncle a ça innocent, mais mon père qui est pas. Talvez o homem é inocente, vão lhe bater à toa. Parce que le problème, ce n'est pas de l'oncle, le problème, c'est toi, tu es ignorant de la grâce. O problema não é ele, o problema é você que é ignorante da graça que você tem. Je vous dis, j'ai fait 5 ans dans la souffrance dans mon église. Eu fiz 5 anos de sofrimento na minha igreja. Mais parce que j'étais fidèle, je savais ce que Dieu avait déposé en moi. Eu sempre fui fiel, sabendo que Deus colocou em mim. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a commencé à dépasser ce nombre-là parce que j'ai été fidèle dans les petites choses. Hoje passamos esse número porque eu fui pequeno em coisas pequenas. C'est que tu as fait l'office, les ressources pour ton ministère. O que você tem que fazer como a fonte do êxito do teu ministério. Dieu enverra dans ton ministère que des personnes qui ont besoin de la chose que tu as. Deus enviará no teu ministério pessoas que precisam da coisa que você tem. Imagine maintenant, yo olomba qui oyo zalaki ozwa lelo mosusu. Ao menos que você saiu quem você era e buscaste outra coisa. Nzambe atindi spécialement bato bana baka na yo kozali médecin spécial ya baka. Enquanto que Deus enviou o caso, você é um médico especialista naqueles casos. J'aimerais fortifier quelqu'un
marche pas. Si tu es conscient et que tu sais réellement c'est Dieu qui a déposé ça en toi, reste fidèle. Eu quero encorajar alguém. Se mesmo que não está lá, se você permanece fiel àquele Deus que te constituiu, Ele vai mudar as coisas. Et j'ai compris qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas tellement puissants ou puissants dans l'orateur, mais dont les églises évoluent. Eu conheço pessoas que não são oradores fortes, mas têm grandes igrejas. Parce qu'ils ont terminé dans la chose que Dieu avait déposée en eux. Porque eles permaneceram nas coisas que Deus colocou neles. Au Congo, quand on parle de Coutinho, No Congo, quando falamos de Coutinho, on peut directement dire la prospérité. nós vamos falar da Quand prosperidade. on parle de l'âme au Congo, Quando falamos do lago on Congo, peut dire le ministère de combat spirituel. estamos a falar do Ministério do Combate Espiritual. Et quand je suis en ancien, quand on parle de Moutongo, pardon, Quando falamos do Congo, on voit le chandelier d'or. não temos esse candelabro de ouro. C'est-à-dire qu'on sait identifier ce que même Sony Kakuta, quand on parle de Sony, on voit par conseil, d'ailleurs, que ça va m'embala. On a compris ça, ma stade, on va conseil, ma balle. Quando vimos Sony Kakuta, estamos a ver o conceito que ele dá de casamento. Enchemos estádios. Ils étaient face à face avec Coutinho. E ele estava frente a frente com o Coutinho. Coutinho n'a jamais copié Sony, Sony n'a jamais copié Coutinho. Coutinho nunca copiou Sony, Sony nunca copiou Coutinho. Chacun est resté dans l'appel que Dieu lui avait donné. Cada ficou na chamada que Deus lhe deu. Et ils sont connus par rapport à cela. E foram conhecidos por isso. Il y a un homme au Congo qu'on appelle Jacques Vernon, il est déjà mort. Havia um homem que chamamos como Jacques Vernon, Jacques Valsi. Si tu demandes quel miracle il a déjà fait dans son ministère, réellement, on ne sait pas. Se você perguntar qual é o milagre que ele fez, eu não sei. Mais cependant, il a été un grand au Congo. Mas ele foi um grande no Congo. Et si aujourd'hui on peut parler de Roland Garros, c'est grâce à ses papas. Se nós podemos falar de Roland Garros, é graças a esse papá. Il n'était pas influencé par les matériels, la Coutinho, la Sony, non. Il terminait dans la vision que Dieu lui avait donnée. Ele não foi influenciado pelo barulho do Coutinho nem do Sony. Permaneceu na visão que Deus lhe deu. Nós temos. Va nous exiger de la créativité. Vai nos exigir a criatividade. Je parlais de la paille et du fourrage. Eu vou falar agora da palha e da forragem. La paille, c'était des morceaux de troncs d'arbre qui servaient des fois à la nourriture, des fois pour chauffer les animaux ou des fois même à l'isolation thermique. On pouvait créer, fabriquer des maisons et on mettait des pailles à l'intérieur. Et même pendant le froid ne pouvait pas traverser parce qu'il y avait des pailles à l'intérieur. A palha é algo que era usado para alimentar os animais, ou também ao construir uma casa na época, poderia se colocar dentro, ela amenizava o tipo de temperatura que se podia Et lorsqu'il aderir. Rebecca dit que nous avons chez nous de la paille, Quando a Rebeca dizia, e nós temos palha, Rebecca voulait dire que tes brebis ne mourront jamais de faim, ils n'auront jamais froid parce qu'ils seront dans un lieu bien sécurisé. a Rebeca estava dizendo que os teus animais não vão morrer de fome, não terão frio, estarão num lugar bem protegido. Et la paille et le fourrage, A palha e a forragem c'était la nourriture pour les animaux domestiques et non sauvages. era alimento para os animais domésticos e não selvagens. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Donc c'était pas pour les gens, les animaux sauvages, mais c'était pour les animaux domestiques. C'est la nourriture. Não era comida para os animais selvagens, mas era para os animais domésticos. Et le fourrage maintenant, A forragem c'était le mélange des herbes, du sel et des aromantes. é uma mistura de algumas ervas e alguns aromáticos. C'est-à-dire que la paille, on pouvait donner cela directement aux animaux. Quer dizer que a palha poderia se dar diretamente aos animais. Mais du fourrage demandait à celle qu'on puisse bien travailler, fabriquer cela. A forragem era necessário, bem preparado antes de ser dado. La paille, c'est ce que Dieu t'a donné. A palha é o que Deus te deu. Et à partir de ce que Dieu t'a donné, tu peux trouver du fourrage. Naquilo que Deus te deu, podes encontrar a forragem. C'est-à-dire que tu dois apprendre à travailler la chose que Dieu t'a donnée pour que ça devienne la chose à toi. Quer dizer que deves aprender a trabalhar o que Deus te deu para que eles te dêem benefícios. On peut tous être évangélistes, mais nous n'avons pas la même mission et le même message. Podemos ser todos evangelistas, não temos a mesma missão nem a mesma mensagem. Et lorsque Dieu te donne un
pour que ça devienne personnel la chose. Eu vou permanecer com aquilo que eu tenho, mas é de trabalhar para trazer a mim outras On coisas. peut tous vendre le beignet, mais ma beignet n'a dit son nicate n'a dit c'est la comparative. Podemos todos vender micate, mas os nossos micate não serão iguais. Por isso vamos falar que você faz o tamborim com água que lá você põe os mortos. Quer dizer, com a água dos cadáveres, com o demônio, é que faz com que fique. Se basicamente vão dizer, vai ali naquela pessoa que fala mal dele, porque lá é gostoso, é diferente. Quer dizer que você deve trabalhar o que Deus te deu. E dar o melhor de si mesmo. Tu as de la paille, mais fais sortir maintenant du fourrage. Tu tens a palha, mas agora torna o forragem. Je vais parler de la conviction. E para terminar, vou falar da convicção. Ce que Dieu t'a donné doit devenir une conviction personnelle. Aquilo que Deus te deu deve se tornar uma convicção pessoal. C'est-à-dire que ça doit devenir tes habits à toi. Il est à ta taille que tu dois porter sur toi. Quer dizer que ela deve se tornar vestes tua roupa em medida para você vesti-la bem. La conviction est un terme qui est utile pour pouvoir définir la croyance absolue. A convicção é algo que fará com que você defina a tua crença absoluta. C'est la plus profonde de la dimension de la foi. É a mais profunda dimensão da fé. Jésus devant la tombe de Lazare. Jesus diante do sepulcro de Lázaro. Il dit mon père, je sais pour moi tu me sauves déjà. Ele disse que meu pai, eu sei que você já me responde. Mais pour les gens qui m'entourent. Mas para as pessoas que me rodeiam. Parce que pour lui c'était déjà acquis. Lazare devait être ressuscité. Porque para ele era já normal. Parce que déjà il avait conditionné la mort de Lazare par un sommeil. Porque ele já tinha condicionado a morte de Lázaro como um sonho. Il dit allons les réveiller, notre ami Lazare dort. Ele disse vamos acordar o nosso amigo Lázaro porque está dormindo. On peut réveiller celui qui dort, on ne peut pas réveiller celui qui est mort. Só vamos acordar quem dorme, não quem está morto. Celui qui a de la conviction Aquele que tem a convicção, ne déclare pas ce qu'il vit, mais ce qu'il vivra. ele não declara o que ele vive, mas o que ele viverá. Dans le Bible, nous sommes dans la conviction, dans la foi à connaître. A pessoa que tem fé na dimensão alta Et dans ça, moi, il y a la carte à ça, nous l'oublions. tem calor na sala. Mais ce qui est là, c'est dans ma ligne. Malgré tout ça, nous avons un peu dans ma ligne. Se Deus me dizer frio, embora estamos a sentir frio, eu vou dizer C'est la conviction que j'ai, ça vient de Dieu. porque é a convicção que vem de Deus. Après qu'il est en laissé le temps pour Mazera à changer. Mas depois Après, il a changé les portes, il avait raison, il avait. vamos dizer ele tinha razão. La conviction personnelle. A convicção pessoal. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Atos capítulo 3, Dans le verset 1. no versículo 1. Pierre était avec Jean. Pedro estava com João. Il se dirigeait vers le temple. Se dirigiam no templo. La Bible dit qu'ils étaient ensemble, Pierre et Jean. A Bíblia diz que eles estavam juntos. Dans le Pedro e verset, João. dans le verset 4, No versículo 4, Pierre et Jean vont dire regarde-nous. Pedro e João disseram: olhe para mim. Mais dans le verset 6, Mas no versículo 6, c'est Pierre qui parle. c'est Pedro que fala. Il dit je n'ai ni argent ni or. Diz: eu não tenho dinheiro, nem ouro ou nem prata. Arrêtez ce qu'on comprend. Vocês estão a entender? Parce que là, Estavam juntos. parce qu'il avait dans la buisson. Falaram para ele: olha para nós. Maintenant, le moment, il a un moment pour déclarer. Mas quando o momento de chutar, Il se le moins. nós não. Nous, on le moins. Nós saímos. Parce que conviction, Pierre était à Jean. A convicção de Pedro Hein, não il était deixou. qui Jean dans Tanzanie. Eu não sei se já Jean dans Tanzanie, à Oudo, à Télé. pensa que esse homem vai Alors, levar. on a la foi à Não chanter. preciso da fé Ah, machista. alors, utilisez foi là-bas. Eu vou dirigir a minha fé. Ah, j'ai mis argent ni or à te Não donner. tenho nem ouro nem Mais prata. ça que j'ai de te le Mas o que eu
pourquoi dans le mariage, il ne faut pas réclamer, il faut voir. Por isso, no casamento, não deves olhar, tens que ver. Lorsqu'il a vu Ève, il n'a pas regardé Ève, mais Adam a vu Ève. Adão não olhou a Eva, mas viu a Eva. Lorsqu'on regarde, on voit l'apparence extérieure. Quando nós olhamos, vimos a aparência exterior. Adam a dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Por isso é que Adão disse: esse é o osso do meu osso, carne da minha carne. Et l'os, c'est à l'intérieur. É algo osso interior. En regardant, tu ne peux pas voir l'os. Ao olhando, não poderás ver osso. Mais lorsque tu vois, tu peux voir l'intérieur. Quando você vê, verás o interior. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe.